Siyalibingelela-ke bakwethu hlala-ke uhlelo ngisakhumbula-ke linjani ukuzidala zonke lukuze ngalesi sikhathi-ke namhlanje igama lami ngenze Tshisa Sibanda hamba-ke lo mfowethu-ke u-DJ uDodo sithemba lisizwa kahle lapho elikhona ngalesi sikhathi sibhala-ke incwadi ezizibhalayo lapha manje ngiphethe incwadi evela-ke ku-Brighton Dube abantu-ke bengani baphansi ngokhetho lwezana evike ephelileyo akunamuntu ojabulayo akulanto celebrate akusithulela abantu kodwa-ke akulandaba ke la sibona-ke uBrighton Dube ngiyakubingelela. Brighton Dube uthi-ke Tshisa bengumuntu obamba inkunzi 1999 bengihlupha-ke egoli laphana-ke Hillbrow bathi bedlule bevele eJubert Park besiyangena-ke Hillbrow mina nomngane wami uNeva Chuma besijwayele ukuthi-ke sithwalise-ke abantu amagabhavuzayo besibabamba abanye sichaya sirepa kanjalo. I think abantu angabarephayo bafika-ke almost 20 omama labanye-ke abancane. Into enhluphayo ukuthi-ke kulo mntwana ofana lami osemkhulu umfana lo ubuye emsebenzini lapho engisebenza khona waselandisa ukuthi-ke umamakhe warechwa kuthiwa warechwa umuntu lapha eSouth Africa uyise kaMazi. Abantu abaningi bahlala sithi mina lo mfana lo siyafanana kwamagama. Maye umfana nxa elandisa ukuthi unina ngakathi kabuzisisi ukuthi no wabhinyelwa ngaphi isigebenga lezi sisidingo walandisa enye indawo engangivele ngiyazi lapho esasijwayele ukuthi sibambele khona duzane le Ponte City lapho engambambele khona lo sisi. Umntwana lo-ke Tshisa ngesifisa ukubana sambe ku-DNA but ngesaba ukuthi kuyavela ukuthi umntana wonke umuntu ombonayo ukuthi umfana lo ufana nami. Umfana lo-ke Tshisa manje silanda-ke 24 years so ngitshayisa luvalo ngoba-ke mina Tshisa ngile 46 isikhathi kusenzakala linto ngibona ngani-ke ngaba yimi-ke engazalisa lowo mama through irap. Mfana kaTshisa-ke ngitshaya luvalo angazi ukuthi ngenzani Sibanda ngizama umuntu eqiniso lo mfana ngibe ngithule ngibona ngani lokhu kwenziwa ngabakithi lo nkulunkulu ukuthi ambonise ukuthi mina ngumntanakhe. Umfana lo siyaklika kwamagama nxa sihamba sonkanane bathi kungani lifana ngaka ngaba umfowenu yini mbe umntanakho mphoma ukuthi-ke umfana angazi ukuthi ngenza njani-ke angisoze ngikhohlwe uSeptember 17 lapho engabamba khona omunye umama okukhulunywa umfana lo kanye uthi unina-ke okwamanje-ke usesekhaya eZimbabwe ngiyesaba ngoba kwaba yinto yokuganga ngangimtshayile njalo ngambhinya lo sisi kambe ngabe ingane yami yini umbuzo omkhulu angeke ngazi lokho baba. Indaba ebuhlungu kakhulu kodwa-ke nxa ungavuma ukuthi uhambe vele ku-DNA livele likwenze lokhu kwesikhathi ngokusiza ngazi ukuthi uzayiphatha kanjani njalo kunguwe-ke owabhinya-ke umuntu wenkosi waqinisa umzazi umfana nangu uyakhuluma nokuthi-ke lokhu kuvela through ukuthi wazalwa kwathiwa umamakhe wabanjwa irap kambe siyayiphatha siyithini-ke indaba engaka indaba enzima-ke mfowethu-ke uthe-ke cela-ke ungitshayele enye izingoma ezilandelayo ngizakutshayela-ke ingoma yavela-ke Soul Brothers ingoma ethi Mama Kasibongile. Mama Kasibongile akuyeke ukuthi mawusuphuzile bese uyangiphotha. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana.
mama kasibongile, oh mama kasibongile, oh mama, oh mama, oh mama, 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 mama kasibongile. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. Mama kasibongile, abuye kukuthi mawusuphuzile usuyangikhoza. Mama kasibongile, abuye kukuthi mawusuphuzile usuyangikhoza. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana. Yebo, the Soul Brothers ingoma esithi ke mama kasibongile siyitshela ke uBrighton Dube. Siyabonga kakhulu ke Brighton Dube lapho khona ngosibhalela azibuye ke izincwadi zenu. Siyabonga ke usibhalele lawo. Ike lo manje ke mbambe ke vela ko Sandra Sandy Mamoyo. Kunjani Sandra Moyo? Uthi ke tshisa ngikhumbula ke umnyaka ka 1987. Lo mnyaka lavuka libalele kukuhle ke ekhaya egumeni kithi ke kosikole. Ngoba ke lapho bese ngifunda ke mina sengisida ke ugrade 7. Ngahamba ke esikoleni ke msakazi ke ngithabile njengabanengi ngafika ngijabula kakhulu ngafunda ila la khona ngaze ngajabulisa ukuyini kangaka. Ngabuya ke sengisesikoleni khona phana ke ngisanda kubuya ngahlangana ke lo munye umfana lo ke wayengokumakhelwane koDube wathi ke ngumkhaphe siye eMacross. Mina ke ngampheleze njengomngani wami. Sithe sifika ke eMacross phana kwabuya amasotsha evela kumbe kuseliweli. Umthakaza amasotsha la ke aqalisa ukuchaya esikhatha kakhulu besithi ke mina ngoshooting umuntu ofebala ngincane ngasanda kuphuhla ke umthakazi. Umsotsha leyo uthe sezama ukuthi ke angivimbele ekhoneni ukuthi angibambe inkuzi wachaya isitina ngomunye ke ubaba wakhona apho umsotsha wela phansi. Sazi into yobuhlungu ukuthi ubaba lo ke wadudula phambi kwethu wafa ngaphapatheka ngiseyangikhaya. Leli langa angisoze ngafa ngalikhohlwa. Ngiyamkhumbula ke ubaba uNcube ibulawayo lamahala ukuthi useve impilo yami. Abantwana kaNcube seyikhulile lami sengikhulile. Umzukulu wakhe usupportwa yimi manje ngiyasebenza ngilapha eSouth Africa. Ilanga lelana ka 17 September soze ngapha ngalikhohlwa. Nakathesi liyandabula ngikhumbula ke ubaba uNcube waseve impilo yami sengibhinya lesotsha engilalivela khona le eMpumalanga. Indaba le yandabula nakathesi ithisa soze ngapha ngalikhohlwa lolu suku. Namhlanje ngazi ukuthi ngangabhinya ngafamba wezambulala hambe bengenzeni. Cela ke enye izingoma onganditholela zona ezingandijabulisa thisa. Ngiyabonga ngohlelo ilanga sozekhohle yilo lona lelo. Uthe ucela ke izingoma zabanengi. Yena ngutshayele ke upheni wakho uthi laphindi Shangane. Ikhona yena laphindi Shangane. Laphindi Shangane singayithola. Ngangambona upheni zakutshela enye yakho othe umakapkap uthe uyayithanda layo makapkap la nasi makapkap makapkap buya phela makapkap nxa ngeke makapkap siyaphosela ke uMashamplane. Yes, uhlelo ngisakhumbula balani ke zibuye ke izincwadi zenu anjo Lost and Found. Lost and found, lost and found, Ustokolo, lost and found,
Ifunija yami Ustokolo Ifunija yami Uodamas Ijengena mazinyo Itlemu ukuthi yaluma Futhi dla amathini Amathini thini Emini yakhala Isnogo nogo Isuki yakhala Ugogo Emini yakhala Isnogo nogo Isuki yakhala Ainameno Ustokolo Lost and found No Odamas Lost and found Ustokolo Ulahlekile No Odamas Lost and found Ifunija yami Ustokolo Lost and found Ifunija yami Ay Uodamas Ijengena mazinyo Itlemu ukuthi yaluma Ijengena mazinyo Itlemu ukuthi yaluma Ifunija yami Ustokolo Ifunija yami Uodamas Ijengena mazinyo Itlemu ukuthi yaluma Ijengena mazinyo Itlemu ukuthi yaluma Ainameno Pidi 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 Ainameno Pidi 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 Toko Toko Oda Oda Lost and found ingoma zilike phela kumashamplane umdula phana masilela sithi lost and found ulohlelo ungisakhumbula njena ke bengiyithele ke uSandra Moyo siyabonga vela kuSandra Moyo siya ku Patson Nunu Patson Nunu izinto takhona ngikhulele ke mina endaweni yaseKhezi bekumnandi ekhaya emaphisa lapho engikhulele khona ngithe ngilijaha nje sinjama 21 lapha nasengiqedele isikolo ngihlala ke ekhaya ngase siyabona kokhulu wayekhona apha eduzane lakithi wayevele saziwa ngemithi uthiwa nguPhiri uPhiri wanika umuthi wokuba inkonjwa amfuna ukutshela amanga ngaqeda abantwana ngaqeda abafazi babantu ngangakhonjwa nje mfakathisa ngapho mina ngathatha ilembu lami engilikhipha esikhwameni ayinike lona ngarihlikihla intombazana vele imane ibhayize ihlikhangelane nami ngithandwa kwamagama Patson Nunu ngakho ke abantu abendithanda kohlanganisela konke labafazi babantu
Hayi lami ngakholisa kanjalo nje ngikwazi ukuthi ngiyavusa-ke emhlabeni. Kwakusenza iklashi lapha engihlala khona, kwakungela nje lo muntu oyedwa-ke olwayo kumboza athi uyangichiya. Babelwa batshana ngezibhakera kodwa hayi babuyele kimi kuphela. Ngagcina seyisikhathi ubona-ke ngithathe. Manje into enhluphayo Chisa ngithe ngiqeda ukuthatha ngomnyaka 2003. Into le ngizama ukuthi ngichume. Senyabazama ukuthi ngilahle le into kaPhiri uyala. Ngiyazose ngifuna omunye umama futhi. Hayi unkosikazi wami bengimchitha ngaphandle lapho nalapho nalapho. Ngaze gcina ngithathe-ke umkhuhlane wa-2007 ngawubise ekhaya. Ngiyakwazi ukuthi yimi ngempela engabisa-ke umkhuhlane endlini. Lanxa ngayala emfazini ngadinda umfazi ukuthi ngiyomphatheleyo imikhuhlane leyo, kodwa-ke iqiniso ngiyakwazi ukuthi yimi ngoba ngangingengalalo umuntu engamsolayo. Hayi ngaphila-ke senginatha-ke lawo maphilisi la khathesi ngiyaphila. Msakazi ngikhumbula-ke bonke abantwana babantu esebakogoqonyawo wayenziwa yimi. Ngangaspreadi ngabomi but ngangincedwe nguPhiri ubana ngibe yindoda emadodeni, kodwa ngasuka semphatha-ke umkhuhlane. Yimi uPhatson Nunu ngilapha-ke eMzantsi Afrika ngisehlelweni ngiyanatha, kodwa hayi ngiqinile nonkosikazi uqinile engilayo. Sengihamba khathesi lanxa ngike ngazama ukuhlanyela lo mkhuhlane ngoba lami ngawuphiwa. Chisa ngikutshela-ke ngokuthi ngathatha njani lo mkhuhlane. uPhatson Nunu lapha-ke eSouth Africa. Ngixolele mfowethu kwakuyikukhula asoze lutshatshe. Cela-ke nje izingoma ezilandelayo. Madoda uthi wena-ke lapho khona kwakuyikwenziwa wawuzama ukuthi-ke ube inkonjwa. Bana utshele i-brown date yakho.
abangani bami basikomthunzwelanga asigida sholilanga basikomthunzwelanga semhlobeni abangani bami basikomthunzwelanga asigida sholilanga Brown Day sizobe sithi ngaphansi emthunzwelanga siziblomelela abangani bami kumnandi Friday 25 lapha ehamba kaMzakland ngelezene phansi kwawo umthunzwelanga ibingekho Patson Nunu wena ohamba qeda abantu bathelela umkhuhlane igcikwani ngabomo mana mbaleke vela ku-Ellen Mlilo. Ellen Mlilo hlana kuhlelo siyawubingelela. Mina ke ngumama Chisa ole 42 ngikhumbula ngele 26 years lapha ngasuka ke ngazithwala ngatholela ke esibhedlela ukubana ke ngiyebeletha sazi ngabeletha kanzima eUBH kuBulawayo ekubeletheni kwami lapha ke ngaoperatewa thengi papa mang uthola ke umntwana ke engekho wazama ukudingwa ukuthi umntana mongaphi umntana mayesetshontshiwe sazi ngathola nzima ngesisu sami ngifuthelwa sizubuhlungu ngithwele nzima 9 months ngatshontshelwa ke umntwana ilanga lena ngasoze ngilikhohle ikho lapho umntwana lo wanyamalala forever kuze bela namhlanje lo muntu othatha umntana nami akazi ukuthi ngubani amanesi wonke kabonanga esibhedlela UBH indaba yami yahluphala manje uziphepheni ngakho la kade sithisa ngiyakhumbula ingane yami ngiyakwazi ngantwele ke umntwana ke ongumfana kangumazi ngoba ngamnikwa nje qeda ubeletha baphinda bamthatha ukuthi bayemfaka amathagi ngale kwaba yikuloba komntwana up to today umntana nami ngasekhulile njalo ubona kade ukuthi umuntu ngile 26 nginama 40 something kunje nje umntana nami uyi-teenager ukhona umuntu olaye angazi ukuthi ngenze njani sengihamba ezinyangeni namapostoli bakhuluma ukuthi umntwana uyaphila sekhulile njalo wathathwa umuntu engimazi semphelelo mfokasibanda ngiyabonga kakhulu yimo dabukileyo uEllen Mlilo umama Ellen Mlilo lusizo lunganani ke kambe ke umuntu wathatha ukuthi umuntu engazali wathatha wanika omunye ubaba umntana omunye umuntu sometimes uqathele ukuthi ube namadini uyagcinisa umntana ongasiwakho baba kathi umntwana lo wadojwa watshonjwa sikhangele khona apha ekhaya nxa umsolile ongowakho ukukhangelisisa uzathola ukuthi kwesikhathi ke lapha ke bakulimazile baganga abantu abangomama babe sesabowaliwa esikhathini zalo kayikho umuntu ayatshontsha umntana omuntu akulanto engayenza mnumzana uyabe hleze ekhaya sithi umntana wakhe kathi umntana sowakhe ngicela leyo njalo ingoma lana ke ekakhulu kaZahara Lorope Mali ngathi bekurongo ubona ngiyithola nasi ingoma yakho Ellen Mlilo mama wabo umntwana uyakhala mama mhlawumbe uzohlala la ngelina siyabonga
umuzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke benirongo selulolele baby benirongo baby stop that beat benirongo yo selulolele baby benirongo tikhathazane nomoya wakho shwelibekile selulolele baby benirongo baby stop that beat shwelibekile yo selulolele baby benirongo tikhathazane nomoya wakho. Inhleli nabangani bami sibukela ibhola sibushaya ama-drinks mangithi phapha yo baby sekusile ngisetroubleni inhleli nabangani bami sibukela ibhola sibushaya ama-drinks mangithi phapha yo baby sekusile ngisetroubleni Bese sendithi awukhathali ubhedeshana nendlela awusamfuni lo muzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke benirongo Hayi. Nasi ingoma evela mnandi, ingoma evela ke uZahara, ingoma ethi Loropi, lethe malinga, ingoma esithi bengirongo, desithele Ellen Mlilo, cathelo ke yingane yakhe ke indaba ebuhlungu kakhulu. Ibuhlungu kakhulu indaba le mama shela komntwana wahamba. Nasi ke vela ke ku Tribe B. Tribe B wena ke Tribe B ubhala ukuthi wena uzelwe ke emulini eyazi uNkulunkulu emulini yesiKristu ubungumsabatha ngicela ungibize Tribe B kuphela. Ngiyabonga ngachisa ngohlelo. Mina ke ngikhulele koBulawayo ngafunda khona ngahlala kakhulu eTonguvu lapha. Manje eTonguvu lapha sasijwayele ukuthi ke kulo ndodo emkhulu othiwa ngiqhamba lapha ke Martin azonibale ke isibongo Martin wayejwayele ukuthanda ukudlala athi ke sipensela ngemuva Martin wayesi abuser esilala ngemuva chiza manje sengikhulile kathesi uthe ngo-2013 ngaqasha uba lentombi ngaba lentombi intombi ke angizwa kuhla ngizwa ngikholisa nxa ngilala layo ngoba ngiyefisa ukuthi ngabe kuthiwa la uyangenza engumfazi utshoni uzidekwenza sibone siye phambili kwaze wafika ke isikhathi ngelilanga ngahlangana lo Martin wasengitshela ukuthi ke long time asibonani wasengibiza uMartin wahamba wangilala futhi and I want to tell you one thing I really enjoyed it ukulala I know it's bad especially for you ukuthi ngikutshela indaba ezinje mina ngi straight forward straight ezwa ke ubuhlungu kakhulu ke ngoba ke ukuthi nxa ngisiya ngale entombini manje I've decided to tell my girlfriend the truth ngathi no what I'll do is ngizamanager ku raise imali ngabuyela eGoli sambe sihlala sonke phansi ngamthatha ke intombi yami saphuma sangena eSanton ngamthela everything ayakuthanda the girl was smitten with me and kakhulu ngahlala phansi ngasengimtshela ukuthi she should feel free to move on because mina I'm no longer interested. I feel I'm trapped in the wrong body. So now I've got this guy wakoZulu esithandanayo. My girlfriend cried baze bamangala e restaurant ukuthi uhamba njani thought it was a prank
wakhala ngamtshela ukuthi I'm serious. Wasebuza ukuthi that's the reason you are not making love to me these days. Ngase ngumtshela ngathi mina I'm thinking mina njengawe so umntwana wakhala xa ungi-entertain efuna undingela abantu bambulala eGoli. I had to flee to Cape Town. Manje I've got this Zulu guy, is abusive, boyfriend yami sibili. Kodwa ke chisa mina, I think now I'm free and I discovered that I'm a gay. I love my life. No people judge me, but I'm a happy person. My family, has abandoned me. Nobody wants to speak to me because I'm gay. The guy wants to go and pay lobola. It doesn't matter. I'll stay like this. We are engaged. We are living together. Gayism is the best. And once you go there, you never go back. Majesty, try B. Nazi ingoma. Mina ngabona ubongani senze nje ngiyambulala. Mfana wami into ubongani senze nje. Kwale kungakhona uJoy sithi ubongani abambone kuhle but hayi straight ubongani. Cela ke ithele ingoma le ethi come tuze. Nazi ingoma yakho try B. Ingoma ethi come tuze. Toto ungaqali mfana kithi. Jaya. Every time I see your face, baby, I feel like I wanna cry.
Kamduze Tribe B Kamduze ngase-Cape Town ndikawo uhleli kahle lo mzulu wakho khonapho liyazwana kakhulu liyathandana kumnandi kodwa ufuna ulobona uzizwa ngale emuva empuma mhlaba khona ngale kokuvele uzisana lapho hayi asoze ukujaja and choice yakho we live in a free world so you do as you wish baba. What is important is your happiness. Kethi Ngwenya impala ke okwamanje sengihlala shana konale eNew Zealand. Nyaka ka 2001 waba umnyaka onzima kimi. Behlala simuli yangakithi loBhongolwa West koBulawayo. Lo mama ngoba sasetshiwo ngubaba. Impilo yabanzima ngabona ubana kumele ngihambe lami ke ngeBrithani. Kodwa ke imali yayingekho chisa ngase ngilungisa kubana ke ngikhulume lo mama zamuzwisisa ngathi mama ungcono kayihlala kogogo eOlphumula. Mama wabuza ukuthi ngenxa yani ngathi ngoba ngifuna uhamba. Mina iqhinga lami lekubana ke ngithengise indlu yangakithi. Ngayithengisa ke umama engazi indlu ngoba amaphepha ekhona wonke kababa. Ngaforge signature kamama the affidavit yathengwa indlu loBhongolwa West. By then indlu liyana ngemali esengelinganiso yayifika about 8,000 ngemali yase America. Ngasuka lapho ke ngathenga ke itikiti ngabaleka sengilubhekise eBrithani. Ngakada ke usuka ke eHarare endizamthina kuthiwa iEthiopian. Ngadlula konke eEthiopia ngafika ke eHeathrow kuseni. Ngathatha lapha nabambuza ukuthi ke ngilandeni. Ngangikhuluma lo mngani wami khona ngale ke UK wayethe ngabuya wanika address yakhe. Base sithi wena uthe usisi wakho lo muntu omlandayo. Ngazama ukukhuluma ukuthi na sizalana kanjani. Kanti la wayemelele airport bembuza imbuzo babuze mina. Bambuza imbuzo bebuza mina ngingazi ukuthi siyaphambana nembuzo. Wabu intombazana khona olindiya wafika ngabo 3 emini ngangehle kuseni kwasokuza ngabo 3 emini wafika wathi angeke bangivumele ngene eUK sekumele ngibiselwe lapha emvela khona. Ngakhala ngezubuhlungu ngakhala kwathi indiza yami ngana intambama mthazi ngayehle kuseni lokho engagezanga ngabisela intambama ngo9 ngabuyela ngalenda ke eHarare angisela lutho imali yonke iphelele etiketini. Umama ngale la ekakwazi bese ngibalekile ukuthi indlu ithengisiwe. Ngafika lapha ngazama ukuthi ngikhuluma nomuntu emthengisela indlu wala lo muntu wathi nyamhlolela. Babuya abantu lapha sebezokhipha isimpahla endlini. Yikuphuma ngizama ukuchasa umama ukuthi ade sengibalekile elizweni. Ngisazi umama wathi endlini yakhe wathola indlu ithengisiwe. Mama ugula ngaleso sikhathi ithisa kaphendanga waba right. Mama wangishiya ngo2002 ngoba wahlwa ngena ke waba nabo BP labo chukela so indaba zemakhoti indlu yakhe yahamba kanjalo mina ngabona sengibotshwa ngabaleka ngaye South Africa. Mama wagcina sengichile ngathi sinyamxolisa ke umamoyo indaba yenzakalayo ke ngagcina ke sengithi ngo2009 ngisuke eGoli ngabuya ngapha ke eNew Zealand ngiyasebenza sengindile ngilabantwana abathathu soze ngafaka ukhohle umnyaka 2001 chisa yimo double Kethi Ngwenya ngibona ngani ke umama wabulawa yimi ngicela ke ingoma ekayivona chakachakathi Motherland nqawulayo nasi ingoma Kethi abaningi baphela izindlu khala befuna emazweni siyabonga. Mama,
Motherland, mother, sambelazo, yabonga doda. Sitshele ukhethi ngwenya. Ose New Zealand ubona nobulalisa ke umama ke ukhethi ngwenya. Indaba ezibuhlungu lezi abantwana bazama kakhulu uhamba kubondlandi yokunzima. Na umlondolozi sihwa. Busihwa. Sihwa mlondolozi. Uthi umlondolozi uthi ay sibalo okunye isithiyo okunye sibalo okunye sibona ngibe nentombi lapha engizithele amagabha avuzayo hayi sazi nephala njengoba le ntombi nguPatience Phiri besizwana kakhulu ngibona inhloko amagama into iqale mhla siyahlangana la ukuthi ke singene ecansini umsakazi ke lo muntu ngesikhathi sithi enjoy uyathi mana ozobhala amabala amaningi mana akhiphe ke athi khiphe bambe ngesandla khiphe ipipi lami athi ufuna ukubona nibuza ukuthi isigaba sonke lesi ngoba sasingasebenzisi ke lele condom aphinda athi yenza ngavele ngani ngiyazama ukuthi ngigijime sensenza abuza ukuthi ke kwenza abantu kwesex wathi na enjoys ukuthi nxa ngisenza la abe bambe into yami ikhipha afuna ukuyilongoza ukuthi njani hey bakithi hey chiyo so lokuthi sangikwazi ukuthi yimhlolo kumbe kuyini wayesithi ufuna ukuthi siqede 30 minutes singajaha kodwa yakwazi ukuthi nxa vele ke uyindoda usebuhlungini yabo ufuna ukwenza ukholise phela ucansi so ngathi hayi la ngala uqala maybe ukuthi kwakuyi first day yena ke hayi imbiza yakhe inkomo yakhe ibingaphilanga bese vele ikhanya ukuthi singasebenza kakhulu ngaqinisela kanjalo kwabuya amanye amahlandla ngabona into yangikhona hayi ngahle ke la ngibaleka kanjalo ngiyamazi lo nkazana ke lapha khona angazi indoda layo ukuthi njani ngahle ngaphuma ngabloka wonke amafoni ikunyamalala kwami shisa ngaphoza ngazithele enyaleni ngoba ngamfuna ukumthatha lo muntu ngiyazisola ukuthi ngamtshengisela nosisi sehlale fonela nosisi angazi ukuthi ambalanga ukunike ukubhalelelo kumbe wayibona ipipi yami ngani incane kumbe wayibona ngani njani kungani ukuthi umuntu nxa senza abekhipha lokuchama khona ke athi ngibona abambe ngesandla ngicine ngichamele esandleni sakhe ngiyefuna ukuthi ngenzele kuhle phakathi lami njengendoda ngizizwe ukuthi ngiyindoda ngoba le plastic le wayengafuni kodwa efuna ngenze njalo nxa ngafaka lapha chisa angikwazi ngoba ke ngisaba lokuya kuma test ngalawa sisi kodwa ngiyaphila kathi ngilaya intombi engilaya lapha eGoli azake ngitshela istory sami lesi kodwa lo ngilaye uyangichaza kakhulu ngicela ke ungitshele ingomeni hayi Sepochola shine your light abantu ahlala emacansini ngabe ezindlini kunzima lapha sarent nawo ngoTsepochola shine your light. There's a light shining bright, sparkling like the morning star.
when there's no one that I can tell all my troubles. You are always there. I can depend on you to take away my sorrows and dry all my tears away. So shine your light into my life. Let me find. So shine your light into my life. Let me find. You bring hope where there is despair, where there's suffering you bring relief. Every soul that's broken down you repair. You bring faith where there is no belief. And I know you can heal the sick, you can even raise the dead. When the earth is dry, you give water. With lightning and thunder in the rain, oh, your light is always shining through. Shine your light, shine your light, shine your light through my life. So shine your light into my life. Let me find. So shine, shine, shine your light into my life. Let me find. Ngoba vela kuThapho Thole ngama sithi shine your light sithaleke umlondolozo siwa enxenye wayebona umlondolozo kuyawuphunyuka masinyane wayezama ukwenza ukuthi ayidelay ukuthi ungajahi ngoba khona manje ukuthi noso ufuna ukuthi vele ungene 160 kilometers per hour esabuthi kuza kuphunyuka futhi yikwenxe ukuthi mana uthi uyakhipha mana ukhiphe phandle uyacabangela angazi unxezikho lutho sisilwange katsho yekela ke sibaleke enye sivala ngayo namuhla ayinampofu anampofu ukuthi ngibhala ke ngiphecheya kodwa ngifuna ukutshela ukuthi ngaphi chisa kodwa awazi uzaba kwazi mina ke ngifike lapha ke kulomhlaba ngo 2006 ngafika ngazohlala lapha ke ngathola impilo inzima ase ngidalisa ukuthi ke ngasebenza ngitshaya uLivin ngichaya ke imali kwazi ukuthi ke omnye ukhulu ngangimsebenzela lanxa kwangivunela wagcina kwenilanga ke njengomuntu lama isechile ngendlala wangicela lo ukhulu lo ke sagcina ke siganga sonke namthanda ke ukhulu kwamagama lanxa wengixozela endenda kodwa ngangikholisa ngoba umuntu ke angasezothi la nxa benika abantu wakhe imali bagcine benginika engivumile ukuthi la uyangithanda banginike more money ukhulu wazi wagcine batshela iqiniso ukuthi mina lo muntu ngiyamfuna uba ngumfazi wami abantu wakhe baduka ukuhleka abangamakhiwa wagcina sithi khulu umncane phela umntwana because by then I was 36 so abantwana bagcina ke umdala ngikhona ethi did you hear what my dad said ngaphambi kokuhlekela lami indaba le yagcina ikhulu serious guess what umuntu lo wandithanda ngavumelana labo wagcina lesiyangikhipha sale ku-agency bathi ukhulu sele full time carer abantwana they were happy ukuthi fall in love with their dad kwaba kuhle umdala wagcina sephikile sesilile ngoba ke mina bengisazi imithi yesintu ngithe ngivakatshele ekhaya ngabuya le mithi yesintu ngamnika lo muntu wasila wayengani uhlelo lokuhamba inyawo zaphela uvuvuka waqina yes is now 75 sekhulile kwamagama sonke sichiyana for almost 30 years kodwa ke sihlezi sonke lapha endaweni nje ngiyamthanda seke wafika la seZimbabwe chisa ngithe ngikutshela ukuthi sometimes inhlanhla ebuyayo ungayazi iyabuya usidlalele I think sasihlanganiswa uNkulunkulu ngazi bathini I know what we do yebo bengakhuluma ehlale bendithethisa bathi ukhulu kangenzi lutho manje uyangichaza ukube ndiyangenza engufunayo. It's not always about sex, it's a soulmate and I'm satisfied ngento angenzana every time during our sex life.
ngicela-ke ungitshele ezinye izingoma. Ingoma engizokutshela yena yelana yocili kaFredi Gwala. Shikisha. Mfethu. Ingoma ethi yokugcina-ke namhlanje uFredi Gwala ethi Shikishamala ngiboneke ukuthi J uDodo siyabonga uhlelo ngisakhumbula. Bye bye. Yeah? Shama.